football Titi par zaruk somriat pakhat na ngai thavele don ta ila football team thuam hi company lian tak tak ten an sponsor thina chuta chuan puma thuam inbel chunga FIFA World Cup champion team pakhat chau an la om chu sangni paruk FIFA World Cup champion Italy national team kha an ni khaminu kha Nike le Adidas company thuam inbel ten FIFA World Cup champion no moi an hon ta deuh zela puma lam an lang vele thei ta reng lova company te jok langsar lo jok point puma a in hemi konga hian ming an cher jok tlatani kum sangni somni pani FIFA World Cup thleng khan Adidas thuam inbel ten no moi parukan choya Nike thuam inbel in no moi panga choin Umbro thuam inbel in no moi pathum an choya puma thuam inbel in no moi pakhat an choi hei wang hian puma hian tluan lo na akeng tela ngai na chin omin an chia rongkai apaya ngai ani na satpha hle hetiang kara hian Portugal national team hian kumsom ni pasari te meu an thopui to Nike nen anin zomna chu chatin puma thopui turin thutluk na an siama na kumsan ni somni paruk FIFA World Cup po puma thuam anin beldon hei hian zona pakhat a hring chuaka chu Cristiano Ronaldo hian puma an chia hi atire theido nem ti hi ani Barcelona striker Robert Lewandowski hian hamstring liam aneya chu wangin Barcelona in tun thatop lam October ni somni paruka El Clasico an khel tura Robert Lewandowski hi ain lan theilo mai thei kumsom thum pasari mi Polish striker hi Barca in tun kara Girona an ma chhon tura ain khel theidon lauti achiang towa Barca tan chuan chana lian takatling tuna hian Barca player in liam antam hleya Rafinha Gavi Dani Olmo Ter Stegen le John Garcia te in liam mek niin Lamine Yamal le Fermin Lopez te ro andam towa training pa ngai anzom le theito ani Nizan Khan International Football FIFA World Cup Qualifier Asian Cup Qualifier le friendly match te khel chhun zomania heta hian in khel langsar zuala Asia khomol puya tanga AFC kaltanga FIFA World Cup Qualifier khel chhun zoma Qatar in gol ni gol khatin UAE an neya Saudi Arabia le an mi khwal Iraq te gol khung lovin anin ne tok bok Asia Cup Qualifier India le Singapore in machonin gol thum aluta Indian klom India hian minisom palina la lian zola changte lungle chul chuak Mizoram fachuam mangin ma hroi ma sela minisom li palina Singapore hian Song Ui Yong mangin an suta minisom nga parian na Song Ui bokin khung bel lein Singapore hian golan chuang masak nuwa gol ni gol khatin India an le thala India hian ma an hroina an hum zolo an tlar nung anti phui theilo tuarin base an nei atham ralta ani tuna in elna an khelmek hi qualifier third round ania India hian match li atangin tumni draw na yin tumni vek an tloma point som pani om thei atangin point ni chau an la lo chuak Hong Kong le Singapore 10 point riat ve an lo chuak to sia chuwangin India tan khel ni ma bak la om ma sela third round kaltlanga Asia Cup qualified dan aom talawa India hi an tlata ani India hian point riat ala nei ve thei tho sia enga tinge an tlak tak ti zona te po om thei ania point nei inza ta head to head an en masak thina wangin India tan be sei tura om to lo point a lani rual thei ma sela India hi head to head ta aniam jok an ni India hian FIFA World Cup a khel phak lo nuwa Asian Cup tal khel phak be sei na nei ma sela a khel phak ta chuang lova mi pui tam em naram India hian football a hian ma asona achak lutuk theiri lo ti lan tir tu pakhat ani hial ome football a India hian ma ason nge ya mun ma le kong danga po ma se ma asona hi amuanga then khata phei hi chuan atol nung le tran mek jok em ni ti thei ani hial hetiang hi ni ma sela hun kal zel tura ero ma son na thajok mu in be seyang in khel result danga chuang kai ta ila FIFA World Cup qualifier khelmeka Europe khomol puya Estonia le Moldova gol khat ve khungin anin ne to ka Serbia in gol thum gol khatin Andorra an neya Republic of Ireland in sikhat fain Armenia an neya Turkey in goli gol khatin Georgia an ne bok Italy in Israel sithum final neya Italy tan Matteo Retegui an gol ni khungin Gianluca Mancini an gol khat akhung bok ani European team tha Spain in Bulgaria an dim lo leya sili final ne he match hian Arsenal player Mikel Merino an Spain tan gol ni khungin minisom thum pangana le minisom nga pasarina Spain gol masa pahni akhunga minisom sari pakwana Bulgaria player Atanasov an anlama tilut palin on goal aneya
additional time minute somkwa panhina penalty atangin Mikel Oyarzabal Spain goal lina akhung vele a silifying Spain hi olsam takin an chak ani England in Latvia singa final ne boka England he minute somni parungna a Newcastle player poimo Anthony Gordon mangin man ruaya first half a goal ni dang khung belin minute somli palina Harry Kane an goal ni na akhunga minute somli le pariatna additional time a penalty atangin Harry Kane hian England goal thumna akhung zui ani England hian first half a sithum fai ma an roi nuin second half a goal ni an nei bela minute somnga pariatna Latvia player Maxim Stanislavson an lama tilut palin minute somriat parugna Arsenal player Eze an England goal nga na akhung vele a England hian har sanna lian tok lovin Latvia laka hian point thum hlutak an lau chuaka ti hian na kumsan hi somni paruka FIFA World Cup khel tura England hi anin lan theidona anin petling ta ani Portugal le Hungary in machona goli aluta chakjok anom lau he match ha hian minute rian na Hungary hian Attila Zalai mangin man suaya minute somni panina Cristiano Ronaldo an asipur sutin first half additional time ma Portugal ma roi puilea Ronaldo gol khung pani te hi Nuno Mendes PSG left back ina asiam sak ani second half a team pani ten hun tha in siam thin ma sela gol an khung bel theilok lova hun pa ngai zo nu additional time akal mek ti in minute somkwa pakhanna Dominic Szoboszlaian Hungary tan ansipura sud velea chakjok omlovin gol ni ve khungin ani ne tok ta ani Ronaldo hian gol ni akhung le ta ka wangin record tharasiama FIFA World Cup qualifier a gol khung tamber record tharasiam Ronaldo hian qualifier a hian match somnga pakhat khelin gol somli pakhat te meu akhung tlingta a ama a qualifier a gol khung tamber Carlos Ruiz Guatemala gol khung kholin record asiam match somli pasari atanga gol somthum pakua akhung record kha Ronaldo hian akhum ta ani Ronaldo hian record tharsiam tur hian qualifier tumruk a khela sangni paruk FIFA World Cup khel phak tur zonna khan match som pani khelin gol saria khunga sangni som FIFA World Cup khel phak tur zonna khan match sari khelin gol khung lova sangni som pali FIFA World Cup khel phak tur zonna khan match som khelin gol riat akhunga sangni som pariat FIFA World Cup khel phak tur zonna match ko atangin gol som panga te meu akhung hemi nu hian sangni som ni pani FIFA World Cup khel phak tur zonna a match ko atangin gol ruk akhunga sangni som ni paruk FIFA World Cup qualifying round khel meka hian match li atangin gol nga akhung to bokani Portugal national team captain Ronaldo hian Portugal tan hian match jani somni panga a khel tlingta a gol za somli pathum khungin assist samthum pasari anei tel a career puma ram le club tan match sang khat jani somkwa pakhat khelin gol zakwa somli pariat akhunga assist jani somnga pariat anei tel bok Ronaldo hian gol sang khat khung tling turin gol somnga pani chau amamo to ani FIFA World Cup qualifying round hi konkaka fuam chung le Africa khomal puilama te po khel ani hei baka hian friendly match te po khelania friendly match in khelang sarjuala Japan le Brazil in machonin gol nga aluta gol ma saber hi minisom ni parugna Brazil ta na Paulo Henrique khungania minisom thum pani na Gabriel Martinelli mangin Brazil hian an khung bel lea sinhi faya ma an roi nu hian antlar nung aphui ta lo thunga Japan hian second half a gol thuman khung minisom nga pani na takumi minamino mangin an sipuran su thena minisom ruk pani na Keito Nakamura manga an sipur su zawin minisom sari pakhana ISA weda chuan Japan gol thum gol nia an chakna gola khung ani he match hi friendly match ni ma sela Brazilian an player thate an chora bolpo an changtam hle ma se omzeneya gol bo konga Japan an tuklova Brazil tan chuan mual phona atlingani South America ram langsar dang Argentina ero Puerto Rico laka siruk fain an chaka Argentina tan hian Alexis McAllister an gol ni khungin Lautaro Martinez point goal ni akhunga Gonzalo Montiel an gol khat akhung bok Argentina gol khat dang hi Puerto Rico player Steven Echeverri an anlama atilu pal ani he match hian Messi hian gol khung lo ma sela Montiel le Martinez te gol khung tur siam sakin assist tum ni aneya hei wang hian Messi hian record tharasiam football khovela ramtana assist nei tamber record tharasiam ani Messi hian Argentina tan assist somruk anei tingta a ama a international levela assist nei tamber thin chu Neymar ni in assist somnga pakua aneya Neymar record siam khumin Argentina player ro pui hian record thar asiam ta ani Messi hian anram tan hian match za somkwa panga akhela
heta tang hian goal za som palia khunga assist anei dana hian competitive match a somli pakhat nein friendly match atangin assist som pakwa anei tel boka avain assist somruk apuitlin ta ani hetiang ani taka chon Messi hian assist big anei dan hi akim changin soita lo ila khomol pui huap in elna Copa America a match samthum pakwa atangin assist som pariat aneya FIFA World Cup a match somni paruka atangin assist tumriat anei boka World Cup qualifier a match samsari pani khelin assist som pathum anei finalissima a match khat atangin assist tumni anei boka tichuan competitive match a assist somli pakhat aneya friendly match a assist som pakwa anei tenen avain assist somruk apuitlin Argentina tan in elna a khel zonga assist anei vekani heti zong hian soile ta ila Messi hian Argentina tan competitive match za samthum pariat khelin goal somruk pathuma khunga assist somli pakhat aneya friendly match somnga pasari khelin goal somnga pakhata khunga assist som pakwa anei telbok tun hai chawa FIFA World Cup qualifier an khelna saboka chumia chuan Cape Verde hi alang sar zual zinga antela social media lama po kan hmunwal to hlom ome tun tuma hian ram sang din mun thar ber kan soimain Cape Verde chungchang le be bom dang mak angreng deute mumal deuh takin soivele talolo ila Cape Verde bika hian anni hi Confederation of African Football CAF kan tin hnuaya omniin Africa atanga FIFA World Cup kheltura in petling zingami annia anram chanchina avoi khatnan FIFA World Cup na kumsani somni paruka an kheldon an lar tak hluai na chan ber chu anram din mun le an thlenchin hi ani thung anram hi alian lova clear kar niin West Africa huam chunga Central Atlantic Ocean area a omania anram zalzong hi square kilometer sangli samthum pathum chau ani tlangkang omthin na mun alani zui tlangkang in nu ma anu chia mu tur tam taka oma anram mel mang atidang lamna sathin le anni hi independent country anni mewa wangin mania rorel sanram annia kumsa khazakwa somsari panga atangkhan independent country anni India ain independent an mun nung ti na ani chu tuna hian nimin October ni sompali thlenga chin chi adanin an report thar bera chuan mipui nuai nga singni sangria somni pathum an cheng meka mipui nuai rukpo an cheng tling lawani khovel puma ram khat mi hring cheng tamlama za somsari palina ani phak troka anrama mi cheng nuai nga chuang or atang hian za a somsari pariat point panga paruk mipui cheng zongjong deuh tho hi an khopuya cheng an nia thingtlang lam chu a mingin an omve deuh chau ani ber hetiang ram mipui cheng tlemna ram tereuh te ni boxi hian FIFA World Cup an kheldon tlat maya chu wangin FIFA World Cup kheltura in petling to zinga ram te ber an nia record tharan siam heiba ka hian FIFA World Cup kheltura in petling to zongjong zinga mipui nei tlember dot tu an ni tapoka Iceland ram chau hi Cape Verde aya mipui nei tlem jok an ni Iceland hin kumsan hi sompariat khan FIFA World Cup an khelani kha anni ti lova Cape Verde hi FIFA World Cup kheltura tling si mipui nei tlem ber an ni heti zong hian soita ila China te USA te India le Indonesia rama state sang hian Cape Verde ram puma mipui omzat aya tamvek mipui an oma heng rama state pakhat ai poin Cape Verde rampum pui hian mipui anei tlem jok ti na ani ma se FIFA World Cup kheltur khopin football quality tha an thur chuak theitlat anni hian ama in Ghana te Egypt te Cameroon te po Africa rama football thiam rama ngai te an lo ne towa an player ten European club a sul nu an nu chia thei boka an te da wangin an doi mi lo ti alang chiang hle mipui kan tlem sia talent tha hai chhuat tur atlem don emai tin an niam zongin an ngai tua lova tlem ma ila talena oma kan tipung thei bok tin mumal takin an ma om an su zela in elna sang ber an in pet kai thei ta hial mipui tam em na India hian FIFA World Cup kan la khel phak lo na sa a China po mipui amaka tam om na ni ma sela FIFA World Cup voi khat chawan la khela sangni pani FIFA World Cup nuwa China hian FIFA World Cup an khel ngai ta mia lo Indonesia te hi mipui makta doi jan hi somriat paruk chuang omna ni in khovela mi hring cheng tam zual na palina ani phaka ma se FIFA World Cup an la khel phak mia lawani Pakistan a po mipui makta doi jan hi somnga panga velan chenga ma se tun thlengin FIFA World Cup an la khel phak ngai lo ti zong hian soita ila
football a hian quality ti sang zel turin tam hi apoi mo ber lova chu tuna kan soite atang hian afia thei ome tam vak lo poin kong dika kalchuan football level hi ati san zel thei nilo se Cape Verde hian FIFA World Cup te thlengin an khel phak don emni kan peng thui ta dewa chu wangin FIFA World Cup khel tura in petling to te a hian luta ila tuna athar bera chuan nakum sani somni paruk FIFA World Cup khel tura in petling to te hi anwa in ram somni pariat an nia anjinga ram somni panga hian qualifier atangin anin petlinga ram dang pathum hi in elna thleng tu tur an ni awanga FIFA World Cup khel tura tlingte an ni chung ram FIFA World Cup khel tura tling to te chu Canada Mexico le USA te hi in elna thleng tu tur an ni awangin chumiki atanga tling an nia qualifier atanga in petling te hi Japan, New Zealand, Iran, Argentina, Uzbekistan, South Korea, Jordan, Australia, Brazil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay, Morocco, Tunisia, Egypt, Algeria, Ghana, Cape Verde, South Africa, Qatar, England, Saudi Arabia, Ivory Coast le Senegal te an nia nakumsan hi somni paruk FIFA World Cup a hian ram somli pariat anin eldona tuna hian hmun ruak somni ala oma ram somni in an hno khatang chungte chu lati chen mabak ani zan ina in elna then khat khalchun zom turania chungzinga chuan FIFA Under 20 World Cup semi-final khel tur ni in zanlai peldar khat le chan ve hian Morocco Under 20 team le France Under 20 team anin machonanga naktu jing darli le chan ve a Argentina Under 20 team le Colombia Under 20 team te anin machon ve le don boka FIFA Under 20 World Cup a hian naktu jinga final in pet kai te an hriat thei to don ani BBC na transfer thuleng atarlan te ngai thak chun zomila heta hian Italian chanchin buten tar langin Italian club Inter Milan chuan Crystal Palace atangin English center back mage hi laklu antum dona Liverpool ina laklu antum mage hi hian do tu ane shol zela kumsom ni pangami hian apan lamtur ala chiang lawani ma se Crystal Palace hi achwa san ngei don ti achiang towa contract zia tharatum lawa season kalmek thengchau contract ane wangin season kalmek zowa hian free transfera laklu thei ani ang Talk Sport in tar langin Bournemouth forward Anton Semenyo hian release clause aneya ma se Bournemouth hian Semenyo hi chel ngei andua minzui zelantum Ghana player pemo kumsom ni pangami hi Tottenham le Manchester United ten laklu tumin an helmek ani Spanish chanchin buten tar langin Chelsea le Barcelona chuan Dynamo Zagreb player thangduang kumsom parukmi Portuguese forward Cardoso Varela laklu antuma an thi thlai mek Talk Sport in tar langin Brighton chuan an player poimo kumsom ni pakhat mi Cameroon midfielder Carlos Baleba hi shal an phal lova January thla hian Manchester United in laklu tumin tran an kho thar le doni te in tarlan omma sela Brighton hin Baleba hi shal tumna an nei lovani iNews in tar langin Manchester United chuan Crystal Palace le English midfielder kumsom ni pakhat mi Adam Wharton hi laklu ngai an duwa Baleba an lalu theilawani phe chuan Wharton a hian thuk zoka in sorbing antum Melin tar langin Manchester United chuan Brazil midfielder kumsom thum pathum mi Casemiro hi chel zelan duwa contract anei mek po se sak andu ma se contract an po seidon ani chuan Casemiro hian loti niam aremti atul ve thunga chuwangin Casemiro hian a hlo ati niam phal lawani chuan United hian contract an zia tharpui thei arin omlo ani Spanish chanchin buten tar langin Barcelona goalkeeper kumsom thum pathumi Ter Stegen hian a khelmek na Barcelona a taklum lo ma sela Catalan club ro pui hi chwa san tumna anei lova tuna hian Manchester United le Newcastle ten laklu antum ni in thua thang meka ma se Ter Stegen hian amalam hun tura thutlukna la siam lovin Barca chwa san lam hi ala hoi lo ni in atar langani Spanish chanchin buten tar langin Crystal Palace defender kumsom ni pakomi Colombian Daniel Munoz hi Barcelona in laklu andua ma se Crystal Palace hian Munoz hi shal tumna an nei lo thung Telegraph in tar langin Chelsea chuan Ecuador midfielder kumsom ni pathum mi Moises Caicedo hi Chelsea Zealand dua chuwangin contract zia tharpui antum mek ani hi Real Madrid in an be se ni te po in tarlan ania ma se Chelsea hian shal an phal lawani German chanchin bulian building tar langin Borussia Dortmund chuan Barcelona atangin kumsom pasari mi Spanish midfielder thangduang le hmunam chhauzet mai Goile Fernandes hi laklu ngei antuma Borussia Dortmund hian Barca ina an pek theila hmun poimo jok pek anin huam ni in atar lang telani
ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak the chin chu nile phot ro se